مخابن بری چند روز را لباکوری کردستانی نابرا هریما دیاربکر و مردینه نابرا آمده و مردینه ده آگر به زویین گنم کد هاوین دنیا گرمه و چتنولو چه دبن دقاو من دوان بویر نولو خمگین ده نیزی 11-12 کس جیانا خوش دستان و شیستی حیا هفته کسی بریندار بو زرارن گلکی مزن چه بون سرساغی جبو مالباتن ونداییان و ساغی و سلامتی جبو برینداران و نخوشان و براستی زن درباره ویم جاری یعنی مرا چت کار بیجه جبو کوبچکی برتلی خلکی بده خلکی میل باکوری کردستانی مخابن دولت ترک قصوریه و شاشتیه و کمانیه و پرن دما بویرن ببیرنگی لآلیه باجار ترکا دقومه نورجی که ماسیحیه لی نبعجی باکو لهرما کردستانی چه دبه براستی لیو تفگرا دولتی نلگوری دهات خواستن اف برچاو بو لی مخابن کام بنرن پارلمانتری ما ملت وکیلیه ما ایکو گلی هریم دنگی خودانوان او چکرن بلدیه دو پارتی چاقلماس پارتی دم پارتی او چکرن درباره ویم جاراهانه نورمال تشتنولو قبقه من بری هر کسی پارلمانتر هریمی بری خودتن جهه بویری اگر لهیبه اگر عردهش به اگر یعنی بویرین ببیرنگی خمگین جبو شپاندنا روشه جبو چاره سرکرنا پروبلمی بری هر کسی پارلمانترین هریمی بری خودتن جهه بویری جبو که نیزی ایشو جانه خلقی بن نیزی کیشه و پروبلم خلقی بن که چوادکارن چاره سریج و بسلاحانه رو بینن تفگره خاپوچی یعنی چاره سریه وی دموکراتیک جبو گلک تشتاهیه لی جبو بیم جارهانه من ندید یعنی گلک ویدیوین کومدیتن و چاین کومدیتن من ندیدن که پارلمانترین مردینی و دیار بکره و دورین دنجی یعنی گرک درسمه وانه باطمانه هرمی یعنی به ترکیز برای خو بده ویم جاراهانه و لسر وی راوسته و دو جهه بویره ده پیدا بن دو پارتی دم پارتی دا خویان یکی دا خست و اولو هنه گازنج دولتی کرد گازنج خونه کرد من یعنی از نزانم چو قیسه امبولانسین کو جوانه هاتن جباتمانه هاتن جبلی امبولانسین ایل دیار بکرول مردینه کو هر دو بلدیه وی دسته دو پارتی داییه اما از اینا بکم دو یعنی جبرک وکی چقل ماست وکی دوه حياة چه درجة أبيكو بلديين كو دستي هدفي دن زو مداخلة بمسألة هاني كرن آوي شاندن كسينكو يعني خلقي خلاص بكن يعني كسينكو كاربن آگر ومرين رو دور پیش بكن باشه امغازنج دولتي دكن هال هريمي ون دولتن انسياتيفا هذا بي يعني دم بارتي حياة چه درجة بری دولت مداخله بکه گرک او نزدیکی مسئله بانا و چاره سر بکرنا آگر دور پیش بکرنا جبو که گلی ما هرمی بیج حواله ما قنجو خوش کرن براستی جهه باوریه بون براستی بقاسی وی برپرسیاریه هانه بون که مدنگ خدا وان دلی ما هینه کرن اره بویر مزنه لی آلیکاری و لزگینی و انسیاتیفا
خورد و بلز هذا بي آدم بارتي هشت کو بچکی اف خمگینیا بویره بچکی سفت ببه من تشتكي ولو نديد اف امتحانكي دنبو جبو PKK و جبو چارەسەریە وێ و دەموکراتیک و پاراتیگما و ئەو چیرۆک و ئەف دەرەوەی هاانێ امتحانێکی مەزن بوو ژوانڕە کۆ ئەف گەلێ مەیەک و دەنگدا هادەفێ و دەم پارتی و ئاپۆچیان دوان هەلبژارتنێن داویدە ئێ هەریمی دوبوویەرێکی بڤیرەنگی نە بەلەدیە دیاربەکری نە بەلەدیە مێردینە نە بەلەدیە هەموو بەلەدیە باکوڕێ کوردستانێ نەلگۆری ئاستا بوویەرێ بوون نەلگۆری بەرپرسیاریە بوون گەلۆ وێ هادە خۆڕەخنە بکی یان نا ئەس باوەڕ ناکەم ژبەر کو نەش عرف و عادەتێ PKK خۆڕەخنە بک و خۆ بەگەر بێژە ئەس دێ مەسەلا هانێ دشاشوم نا هەرێما کوردستانی و ترکیە بگشتی یعنی لەسەر یعنی دوێ دەڤێرە هاانی دەی کو عەردهەژ پر لێ چێ دەبن حیا چه دەرەجە خودێنێکە کو بوویەرێکی ji wê şewata hanê meztir veqewime heya çi derece wê hadef û dem partî karibe zû vê bûyera hanê dorvêj bike û çareseriya jêr bibîne yanî dem partî wê vî agirê hanê yanî bi çi bi daxuyaniya wê bi dew bi avê wê bi çi yanî vemirîne têk çû yani çareseriya wan berpirsyariya ku gel dabû wan nelgorî vê berpirsyariya hanî bûn dibe gelê me jî îdî biçekî li xwe vegere ew jî zanî bi dengê xwedê dikî îdî bes meselê atifî dev jê berde hevalê me ne û nizanim çi û Erdogan pîs e û AKP pîs e û ne baş e evana hema Kurd in ê Kurd bin wê ji hevalê xwe re bêjin yanî hemû tişt gerek seferber bana hemû tişt yanî çawa niha ji mir li gorî agahiyê gihîştin me nobeta digirin ji bo belediyê li ber belediya nobeta digirin qaş û eger dewleta Tirk were dîsa qeyyûma deyne wê li hemberî dewletê bisekin xwelî li serê we bî yanî hûn kî dixapînin dewlet were di erebê eskerî tenê dikarî we hemû ka bide hevdû baş e ev nobetên ku hûn digirin li ber belediya û li ber saziya û nizanim çi we karîba ev gelê hanê bişandana deverên bûyerê û bibana alîkar û zû vî agirê hanê vemradana we nekir lê eger ji bo meqam û kursiya bi ji bo belediya bi hûn dikarin ji mir nobeta bigirin û nizam nobetên bi derewa yanî mixabin ev bûyer bi qasî ku xemgîn bû bi êş bû bi zerer û ziyan bû dîsa hadef û PKK û dew partî û dem partî tezî kir ku ne vanan neî ku karibin gel biparêzin erdê gel milkê gel ne li Rojava jî ne li Bakurê Kurdistanê ev imtîhana hanê ev ezmûneya hanê careke din di carê din deh carê din PKK û hevalên PKK têk diçin lê gelê me jî li gorî hestê xwe diçe li gorî atifî dizane dew partî xerabeyî dizane PKK xerabeyî lê ketî wê qunaxa hanê ku eger dengê xwe nede dem partî wî ew ê bikin xayîn baş yanî bi vî mentiqê hanê bi vî hestê kurdewarî ê atifî kî vî hestê hanê istismar dike ji xwe re berjewendîperestên ê ku di nava hedefê berjewendîperestên ku di nava dem partî ji xwe PKK bi tevahî hestên gel wijdanê gel li gorî xwe û ji bo xwe ji bo berjewendiyê xwe mixabin heta roja îro istismar bike divê gelê me jî biçekî ders bigire ji vê mesela hanê îdî ew jî li xwe vegere carekî din dengê xwe nede kesên ku li ser meqam û kursiyê xwe ditirsin û li ser milkê gel jiyana gel keda gel natirsin